sana nkethitia muthenya muthegeri wa Meru TV ndina wiregero no ithirite wina ntuku enjia ni mbita wa muthoni wa kirama nambe yetu kunenkeria chio itetauri akana echunkwa ikiloketia ndeke mwake anyuma etha mwanja che muthenya komba kwithira chirwa mambitikire ngutamburukire chio itetauri akana echunkwa ndunkurika no tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya. Na kile ndatirechirikete tukinyila methene yetu ya ndeto ni atinende ana bari baile muthenya yogoro ibarombere kwithura baki watwa na bangi mwana mwe myaka 17 nonge o myaka 15 bathiate ni rwangirwa ukari kaunti ya Meru bariritire ku ate bakabuitho jukuni bokwana na kumenya bangira umite nana ina irombete kwithira igitwa ana babarombere kwithura baki watetikana kiringari cia matatu ya Maua Shark iraromete nterete Nairobi ku ya kaunti ya Meru. Athuganirwa baire barani yare ba kurobwa myaka 15 na onge 17 ni bekiri mpene ne abitha ba Boris ya kaunti ya Meru batongeretu ne county police commander Patrick Lobolia ni kira Boris bagweteke ne bobara tumeketa gukamata bangi gweto ni Boris bagitumira ngari muthemba jwa matatu ya kampuni ya Maua Shark ire kumite nteresha Nairobi etete Maua. Through intelligence reports, our officers, our detectives from this county were able to intercept one vehicle, a matatu vehicle, which was ferrying 11 passengers on board. And 2 of the passengers were used to carry the substance which is here. This is believed to be cannabis sativa, 25 rolls of a street value, estimated to be about 750,000 Kenya shillings. Ni arana we murungamiri wa rwangirwa DCI ya kaunti ya Meru arombete mwingi kugwatana nabo kwithirwa makarika tajaja akiuga enyangene banjerete gutumira na banini kire gukinyanira mawenyangia jao. Let us all join hands to fight this menace. We have information some more vehicles are still very the same luggages on the way, but our officers are on the way. We are very alert and we are up to the vote to stop this menace. Na we county commissioner Jacob Ouma akiuga ni bagwatanite na andu angisho ya kaunti ya Meru ni kenda gukandana na ndawa cia mbogita ira kugaire kurukirwa ya kaunti ya Meru. Meru County imekuwa ni conduit, yani ni barabara ya waranguzi. Tumekuwa na bangi ambazo zinatoka sehemu za nchi jirani zinapitia maeneo yetu, Mutwati, sehemu za Lare zikirujia pande hii, zingine ndizo zinatoka kule zimetoka zinaingia huku kwetu. Imekuwa ni kama uwanja kidogo umefunguliwa lango la kuingiza miadarati, hali kadhalika ethanol. Na hili ni jambo ambalo wananchi wametueleza na sisi wenyewe tumevalia njuga kama kamati ya usalama katika gatuzi nzima. Na tulisema ya kwamba maafisa ambao wamekaa hapa kwa muda mrefu kiasi ya kwamba sasa wanashiriki biashara hizi za danguloni, sisi hatukai na wao hapa. Wataondoka wakafanya dangulo zao kwao kwa sababu hatuwezi kuishi nao hapa. Na tukasema ya kwamba tutaweka juhudi na mbinu zote kuhakikisha ya kwamba tunapambana na hali. Kwa hivyo ndio nimeambia sasa huu ni mwanzo tu. Ndio mkoko wa alika maua bwana, bado mwanzo. Tutayaona mengi. Hawa mafirauni tutawasambaratisha hawa. Ama namna gani bwana? Kweli sasa. Yes. Officers on the ground and we are working on these things. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Motugi wa Kiambi. Ibaya mno mwandiki yetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no ntiboriboti na njira endiku tugete na mbere na riboti ingene ati mubunge wa gicigo mbunge akia Centriment wiye Kenya Kilimangushine na kiari na uriti Rais Ruto akumba kwithira akiwatana na atongere barabo mbere kwithira bakiumara thirikari na mona kinyatongeria abarutere ruregani na thirikari kenda gutigira ngwataniro na urumone komba kwithira ikioneka nthigurune ya Kenya MC Mwitonga imwandiki wetu wa Ndeto na riboti. Kuruka monokia kakokaira iwatwa kubalina Yesu wansisira ni maa watu ya kutharima bangi ugankuruka teninda uga
indi niguni amwe na MP Kirima tutharime ugatukuruka agachagwa bau iya bau engire bamithika bau na bagire bonde twake Kenya as one country. That's my wish. Ubutenda ndi kwatanirete mutenda ndi mutenda na betu bagenda school batenga ingi batenda mwana enda school huwa ndi kujitu kucheka ndonokera atemon. See, that's the kind of a thing. Kera toka kurwana, these are the common manners. Ya tobi, ile kuliana betu, ya banki, other drugs, na other common crimes. Tuamete kulia hii unene shia tongeria. Nonto, the way that if Gachagua stands here today and open his mouth, he will not be talking of anything to Meru Kenya, kana Meru Nibobati, akali yake yaya kana compromise the other side. If you come to my team, wherever it is, na yule mama todo wani kaka job Gachagua na yeye kaliona kana compromise the way we look at the two competing powers. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tutuimira karebe mutumedia. I should stand and say that let God work this thing. We Mungu nionekane. Eni utorisi ya kwa bombe yongo wewe unodo kubu robo didiate bodire. Na twakenya bakarabwe. Ngocho Mungu ka banya Mungu wote kinyendelea kanisa hili. Naomba kuwa Ruteto amana baobwe. Na ingo dari Mungu mnono tuba Ruteto wa narwa no turukumba kwenda ndarima. Aya ngichoka narura embe kethira ndari mikite Bwana Yesu asifiwe. So Mungu endelee kwenda kwa umwe bwinge bokomba kwenda kundumia tubawe. Naomba kwenda kwaramiria undume ku igenda at least umwito kireta tunaingi kuwe kwawe. Bwana Yesu asifiwe. Wayende choke kadeni no tubare kureidi no tubokwidira na maono ya manene mno ya kubokwidira kuria kanisa ya Kristo na kwire reverend jireje kwite ingirembea na ingire kubokwidira kireta tanto atomwe na ingira kubokwidira kuria central event Mirui na ya Kenya kwa jumla. So thank you na wendelee na mwetu jungu no tumurungu mwene mungi tukwidira kudekera ngwiji na kubokwidira kundumia antubawe we are central event. Aki Doris kumete on ya bodu choice nominated MC Dene Bungemero na kiama kayutie na munini wa mukano kyo baraba ingi bungenere na ara torerwa tokorerwa na ara tomire na nyokorerwa uro kuwatere nande oni na idadero siasa ikoshino akirema na indiga wange motea mono na kinyaka ni motu kwa gato ira Saudi baado tunga Saudi au guys onto mundo ala kwa Tanzania na kumanya keni umenya siasa umenya ukaranya nanto omwe mtoroma so bashiko iko kwa baba zangu moyo no to ara ni oditeta personally takaki ne ara ndo kwa kundende kwa bikinya no to la kia makayo kieke Meru bashiko akire mano kwa Tanzania ara peke coordinator kia makiria na indira kia manguge na rabisho kia makira pake kia bio kia nomination Oto agwatere nzara na ndibigo kumutea na ibwaga mwashima no ndunyako otoitaga ari aho kwenda tutedia na ari ibo twitete tuguikia nguge kaniseneze twerwo mauganija thongi muno indi jaegi muntu riria ari muoyo akijonaga rikanaga uria wagukiririe u ne ubarikia kwithirwo bakiuga na ni ndene ya Central Imenti Meru TV Mbita MC Mwitonga. Anson Mogo urani yara kana registration officer wa bichini ya IEBC akano bichini durano na miaka kumantere cha South Imenti achumire tena kuria muinga mona kinyandu kembethe abeta na birano achumire na mbaine na ekendo chiandikithia ya ringi kura akiari awete ibande bibiero pero betu kudara bigichandikithwane ya youth 45 akibethirite bagichandikithia kuyuki ibande bila batina byo riboti mondiki wetu wande tonje nawe Anson Mugo registration officer kiri obisi ya ithurano na mianka South Imenti no retia youth bagicigo mbunge giki kumirana na namba nene guchiandikithia jaringi kura unto ugite bari obisine kwankurukia biumia biere na namba ite kumira nene. As of last week Friday first week the total registered voters were 45 which is far below the expected numbers.
We hope that this number is going to increase as we reach out to the voters who, or the Gen Z particularly, who have attained the age of majority. The age bracket is from 19 to 26. Nkuruki na ugite obisine cha ibande kwena ibande kathumba bitejokitwe ni ene na nande kuboria ne baumire bajokia ibande biu na bachiandikithia jaringi kura. We have quite a number of IDs that are lying in the register of persons where the IDs are being issued. We also urge the people or the owners of the IDs to come forth and collect them and register with the IBC. Southiment is largely a densely populated sub-county or constituency. We have a target of 3,298 with this particular CVR. That's being the 10% of the total target for the constituency. Nara kirekeria ojo oritia yuthi kumera mbere ntuko chithira nikenda gutethre kwina muraini jo munene ndaika ya mwisho. It's also important, we also ask them to not wait to come the last day. We encourage them to come mapema ndio best. Our offices are open from Monday 8 a.m. to 5 p.m. every day, other than weekends and any other public holidays. Registration is only taking place at the constituency office, which is located at DCC office, Kaguru, and we are requesting that those who have been informed beforehand about the exercise to come in large numbers. If you happen to come to Gobo Market, please pass by and have your data or have you registered as a voter. Nkiripotera Meru TV Beta Jeff Wagitumam. Iboya muno mwandiki wetu wanthe tukumanterechia Southiment Jeff Wagituma no ndibori una njira ikinyanilite tukiura gataro mwiko mwankanterechia yembera tukawatana na mwandiki wetu wanthe tumukiri onkonja kariba kuma wandine ya antubeto bachumirite na muthuri munene muthanya byagoro wana bameneretie anene MC wo bakiwa nende nethirite atio baretera maendeleo wakariba bagweta wagibo maendeleo ibuthirite butwikite mpanga rutere rwara bakiwa kinya barabara cio ni thukangi na kinyana batene barabara cio tumirendere kwa ura bagita cukuru batumite ntumwa kinya kire thirikari ya county ya Meru ira tongeretwe ni ngavana mutumantu ethingia kumba kwithira bagichumirie na mpwe na ko babwithire barabara nyuma ya kinyambura itomba kwithire kiambiri ya kura. Ni akari na atori betorera Kalule baumirete na muthuro yo munene na kuona ni kuria kwaniro kwoni utongoria burinteriji burabo MCA won wenkonja maore bakwati baki nkonja maore kuyani na waziri interiji na kueleza themanto ya ndaraseji na burete ngiri mbesa ende munkadhai batomba kwithia bakiona matunda musemani yo na ndarase itomba kwithia kinye kibwethwa ende ni bongo baibwethirite ndarasa ya mitehera bakilaira bare bure kali no ntone kwira ni etengero embesa ende kae kwira ni etengero embesa ende na ite ya kubwethu anto be batirereo anto ibete ite aro ya arabele na ko inyonge bete to tuko twatura toeta twa murita roine ende nkoro bare ndi bachini etengeri embesa na mangau ntiko ne bwethu ni ko ende na ruterero ko na tari muno ntubari to baita sukuru na kukwera atari no ndore tutiteitenera mbura kure ita tware au na waziri wa county aitweleza ura bana MCA aitweleza ura tutengeri mbesa cia kubwithia barabara turero barabara ni tengeri mbia cia kumebwithia kuma Kangala ala na Iruru mwanka kwina Makiani na karabati itwe ikarabati imwe itwe ikarabati ire Kalule ndarasere ala kuitanio eta na Iruru skuru na witiento betwe lakini batu tutona na njabwira nene bila bindi aretie mwezimiwa kinye MCA no ntura we na to aero teste utenjundi atobwetheria ne anto basia ya neto atobwetheria to meambamba to kuneka tokawa
nibawite ati antu babaingi nibombete kwithia baitana rui kiri ndarasa iyi nabo ontu kwitite kura nibakuwende ndarasa iyi no batibu nene kiri muturire yuo kuromba MCA wetu na nene beye bolelie barabara ye yetu nontu batu twithinene tio twikara yaka tutiba area ntu betwe nontu kukia kura ithinene anabari kwa kara yaka kurita utinya muntu wita inya kantinya kura kintu ndi government yetu twolelie nikienda tutethũka nontu bwa ikura bionekanga nontu bwa kugina twana twetite na rwe mwerene uyu kowe ndi no mwanka twolelwe county government yetu mukilukira MCA wetu but beri uba tutethia antu au kukea kura mbura rwero ruma kuntu kwita walare rukena manjeka elo rukeya mwanka rukeira kira mwathi rukeya njentu beto kwatuika rwe ruinge muno no rutumbo keleka na njabu skuru ere ao na iroro kwena secondary na primary na ritoko kya kura mbua batona bioke labio nikatobwetha cia o kintu nyumara chikandara chaka ukeya ka kondoruo kaeta nanga toko urie njira kuthio lungi arito njento betwe ko nkoromba nkoria batu acitwerwe mbese itutengerire ka mbese ucietire ko kana ciaurire ko aci tukwani miagele to kwiro bau na ore no katona kinyantu kwenge ndona ndaracha ite kuringo mbisa no katuya tokero engineer ko ya tokona ntube ite kuringa mbisa no tutekirwa ndaracha twe ke reporter Meru TV makalule antobetwe kiongo Gembe North Mbita Mukiri Onkonja Iboya muno mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri Onkonja kumanterechia Yembe. Riboti ya Mukiri Onkonja yatwa kanya gakura gaterumwe ko monkanterechia Tharaka na ranende mujumbe wa gicigo mbunge kia Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Monene acyumirite na kuri atongeria Batharaka abethere bakirutanira na kuritira akaringwire cyombere kwithira citumwa abathura kiaria na ugete nende ithurano na binene biejete omuntu akomba kwithira gicoko kuringana na ngwicia we irethira kirutende irombere kwithira kinenkirwa kura. Riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna. Mujumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Monene aretete mbeto mwingi gutigeri bakugwatanira mo na kwibikira hinya na njira kwebungana ikundi nikenda bomba gwitethia Lidwani matutungire ni ikundi mundu natige gwitenga turaga rwenga mundu natige turaga rwe ne bisi ndimo ga contribution ka unikareta ga thina tika muntu lakini tuwe umye bururu at least umikishwa kwina bantu gitete ate agabatu agere na urete ntongoria nthura gutigeri bakurutara kariwira wamona kubanengera giteyo nontu kagita karaba baringire kuri bo babandikite na nitutige gutika gantu Matharaka ni thina Chuka Igamba Ng'ombe for granted ate twarutha muchemanio na twake ni antu na twamabanga muraini tukabanga ni sawa nitubati kumenya kuna rina miraini na mauntu mangi kuri ndi muntu agakinya gitini kya Ngai aurwe we wari kuthure waruthire ate warutongoriani na waruthire ate ni chantu matemenya iteino ni githe itogere twingingo mutungeteri na tugachirithwa muthenya umwe kaurwa patwe ungo kunenkera gitiri nontu nenga yo nenga na geraindo lakini kurwene gwira kiuga no anenkere rina ugatiri wakwa no anenkere no munenkere we uko nenkanira na inti no mathuranaga no tongorio nenkanagirwa ni Ngai gintu gya kairi no amende kuthomithio na ciaca mamari ciacani ati antu mama maturutagira wira nimo matutethagia ati tio tumatethagia kire funonto makere bana muntu aringirwa mbe rutira antu wira makuringagira rubia no te kumaliva kani mulumia maire na longa mamutikambugeria ukeigwa nte kuruta wira mukambugeria lakini wewe ngeruta wira mukandingira ke Patrick Monene Mujumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe arete mama kagitaga kunenkanira tenti kiri kundi bya location gitareni wandia mugwe irabe ndikithirie kuguriro kagitaga ketho kya rothekete ya gukiri kundi bya korunga mona mbiombere wandia karingane Chuka Igamba Ng'ombe na ketho ya tongore Mwangi Kionjori bashite kuri barandu ira twaruthire kuria Chuka Town muthenya twaina Kionjori muthiga twaina Kionjori Chuka Town twamwira tutangire kanyamu kanini tutethia ikundi tuona kanyamu kau tukaganga wagikundi kirumwa ngangiri 10 ngangiri 30 unutu untu wina bata tiga mbia inu itumiro tukagitate kogu ni ndathie ndongera mbia inu ndauga tugurire welfare mwe welfare 28 magema ma gwikarangaga William Samoei Ruto Profesa Kithure Kindiki Chuka Igamba Ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna
Renjire mweya kurano tumirwa ndawati ambogita kirendu kembethe na kinya okire bie wabia ndukembethe nene mbunge wa gicigo mbunge getigania West Daktari John Mutunga aciumirite na kwambira michetho ya utira ndukembethe baba ina ngui ya guita kia rino ugete kire thirikari yawe kwina mitaratara kathomba ya utira ndukembethe ne kumba kwithira igiukira baru berutanirite ukire bie wa ndukembethe na njire mweya kubangu cio chetha michetho ya uchetha niona into bira bingi muchethi ndakenda chetha burakubati nĩ mĩcetho ĩrĩa yũmbĩte kwĩthirwo ĩgĩta na mbere na chethi bagwĩrĩtio mũno arĩa Dr. Mutunga nĩ mũmbunge wa Tigania West ombĩte kwĩthirwo akĩeja na biegwa bibinge na bia kũrigaria magitenio jau achethi nabo nĩ bombĩte kwĩthirwo bakĩania biegwa nkabo Ni yangu, Maranatha ni yangu, all the teams. Najua tuko na team nyingi, hata Miadhene ni yangu. 39 teams. Kuna team 6 ilikuwa tatu ilikuwa inacheza ligi ya county na 36 wale walicheza ligi ya constituency. Kabla sijasema lolote, tuna mgeni unaitwa Mheshimiwa Redekiri Muruidhania Mugambi Muruidhania Redekiri. Mpigeni makofi akuje atusalimie kidogo. Mheshimiwa Tiwe Kederieni nale njawe mwali kwa alianya berenu ingere ni mwadhani mpewe Noto mite tuto tuleanya Mheshimiwa wetu Dr. Mutunga. Congratulations. Asante sana ndugu yangu. Naomba vijana hao wanazungumza hapa kidogo. Nataka tusikizane kidogo hapa ndugu yangu. Thank you very much. Oteana bange bena nidhamu. Impeteta constituency nyingi lakini Tigania West kwa nidhamu muko number 1. Chiringa nipe. Na godio kangeta kata kwenda Arabia ndona Arabi batatu balea baba angene anto soba ne anto bakanisa chini karigile nuwe kaire waweza siwe na kugono muno daktari nonto ana baba bete bako recognize ora michetho echokagia nja manto ja mega kambo ile anto baba Tigania West mono wana batu ina bwaja iji ni opportunity yabo ineo nekeza wamenya talent yabo inachio tema tubeto boli tayari kutumia talent yenu cia kugea na kuringa mubira na anda icheke nja ward tubaringaringirwe empiloi Mheshimiwa Daktari Mutunga Mbita MC Mwitonga nkiripotera Tigania West Meru TV. Ino kwa sponsor ndene ya Tigania West na ngutokeria nkatho ontu Murungu ndatharimite timu icionthe ithatu ijiakwa hapa nyumbani. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga yatuigira katanta kandeto chia Meru TV muthenyi kilukite ndeka 23 akinyuma ya thaa 7 cha muthenya kumba kwithira chirwa maibo ya muno ntubo tuthiatira kimetando yetu yo kinyaniria na kurukiutire Meru TV ani kumba kwithira itongeria ira ingi chia thiatira ndina ndeka itikura ya mabango ya tutemesha yukomba kwithira yikuira na ndan the trend barena murembo gwitwa Empress Susi ugeta kuraya.